Timor-Leste e oportunidade bot atau desenvolve infraestrutura digital, neve forte e sustentável, não adopção solução Cisco, bela ajuda a proteger dados, a menos risco atacação cyber, não essa produtividade e organização CIRA. Solution Engineer husi companhia tecnologia multinacional Cisco Systems, Amin Setiawan, diusi workshop importante neve ho tema, Ignited Timor-Leste 2032, Secure the Future Connect with Confidence, quarta-feira, lorong hat, fulan fevereiro, tina reunião rua, runure sineng, e a sua room Timor Plaza Dili. Amin explica a importância da arquitetura data center moderno, onde garante segurança, eficiência e estabilidade do sistema IT e Timor-Leste. Portanto, o workshop deve halar o objetivo atualmente capacidade profissional, tecnologia e informação, a conhecimento com nova segurança cyber, não prepara a infraestrutura digital Timor-Leste para o futuro. Ya, jadi objektif kita ke sini karena komitmen Cisco Indonesia bersama dengan NTT untuk selalu memberikan update terkait teknologi terbaru yang ada di market ya, untuk menjawab tantangan market seperti era AI saat ini, bagaimana nantinya Timor-Leste bisa berada di level yang high enterprise atau global enterprise atau global class ya, secara worldwide, untuk inline dengan AI market sehingga mereka bisa menggunakan atau bisa merasakan benefit dari AI solution itu sendiri. Salah satunya kita juga memberikan transfer knowledge ke Timor-Leste terkait solution Cisco. Kita membawa 4 pilar kebetulan di sesi kali ini. Yang pertama adalah networking enterprise untuk connectivity, nantinya impactnya ya, karena tanpa connectivity kita nggak akan bisa mendeliver AI atau mungkin aplikasi yang berbasis AI. Lalu yang kedua, kita pasti juga akan memberikan yang namanya security solutions untuk tetap mengamankan koneksi atau mengamankan data yang ada di company itu sendiri. Yang ketiga itu adalah part of collaborations ya. Collaboration itu part of bagaimana nanti IT dan OT atau mungkin IT dengan beberapa bagian lain bisa saling bersinergi. Tentunya itu menjadi salah satu concern kita juga. Yang terakhir adalah part of data center. Bagaimana nantinya data center bisa di manage atau mungkin bisa dioptimalkan. Walaupun kita punya mungkin 1, 2, 3 atau mungkin bahkan 4 data center, sehingga apa? Ketika kita punya suatu sistem untuk menunjang suatu negara, itu sistemnya akan bisa dikatakan untuk uptime-nya itu zero downtime. Ya, in case kita nggak ada gangguan listrik, kita bisa dikatakan untuk mendeliver solution yang bisa dikatakan zero downtime. Ya, seperti itu. Visi Mitra merupakan salah satu partner strategi kita ya, bersama dengan NTT di sini. Tentunya kita akan bersinergi ke depannya untuk bersama-sama membantu solutioning terkait teknologi-teknologi yang bisa kita offering ke market di Timor-Leste, terutama di area government, financial industry, smart manufacturing, ataupun di education nantinya. Other than that, tentunya kita juga berharap nantinya kita juga bisa memberikan learning course atau training ke IT profesional di Timor-Leste ya, sehingga mereka bisa catch up atau bisa mengutilize atau mengoptimalkan teknologi yang diimplementasikan di areanya mereka masing-masing, seperti itu. Ini yang berapa kali? Kebetulan setelah era pandemik ini merupakan keempat kalinya secara beruntun kita mengadakan event ya, dan kebetulan ini juga keempat kali saya join, keempat kali secara beruntun, seperti itu. Enquanto José da Silva Borges, a Nação IT Support Husi Visi Mitra, considera evento Cisco Ignited Timor-Leste 2032, nos dá oportunidade importante para profissional IT local CIRA, atuar seu conhecimento da capacidade técnica. Tuirnia, compartilha conhecimento a Nação ajuda a ter essa qualidade de serviço IT-nia, não prepara a organização CIRA a enfrentar desafio digital e a futuro. Além de e a workshop partilhamos informação com a segurança cyber, protege rede, inclui sistema de colaboração digital, onde apoio comunicação na eficiência de serviço. Akhirnya event ini kolega servisi Cisco no entity data, nebe maka hetan support husi visi bidalasi, maka realiza atividade sirane. Atividade sirane nia sira fokus hana ini baya teknologi ba preparação baya Timor-Leste baya 2023 nya ni. Unsa maka tutu utiliza AI generasi itu tatena ia AI maka maka orang kita bisa no preservarlos ia program event ini sira tu fo hanoi ba instituição privada no público ser maka ia nação Timor-Leste atau Zurasira, unsa atau kriarasi, atau halorasi.
aí ini ia instituição privada kita yang pasti ia bawa ia agora bawa no bisa tu pria aí ini rasi ia instituição privada instituição pública yang nação Timor Leste maka primeiro kita tem que precisar nessa o imprensa explicar ia data center dia deve maka kita dia nação rasi tambah lagi ini kita utiliza kita dia cloud saya agora kita carga tu cria italian privadi tinggi halo infrastruktur hari infrastruktur data center itu para atau balik cria italia generasi itu nação Timor Leste além de kan siramos explica kono cybernya generasi kita ada dia precisa cyber para segura sistema também maka colega saya Cisco sira além de sira halo explicava a generasi siramos ia certo produto sira promover certo produto leve maka sono aí maka usi data center mas poi infrastruktura software dan hardware serane sira ia outro toto baya cyber serane siramos ia tambah data ini brand ida Cisco maka brand ida nebe kualidade liu ia mundo internasional para teknologi ia garante para kualidade nós garante para cyber segurança nia protege ida né depois siramos ia garante para manutençamos jadi kita event ini oi alame e depois event ini punya ida dari kalau ia lorong ida depois participação hosi event ini participação hosi ministério sira instituição privada e instituição pública sira vamos instituição acadêmica sira mas participou tu event ini yang ida sim tinang ida sir halo depende Companhia Cisco e a Compromisso continua a apoio ao Timor-Leste e o processo de transformação digital, a capacidade profissional IT na construção do ecossistema digital, nem seguro no conectado com confiança para o futuro. E Cusliu participa em workshop loro indane, mas usi instituição governo, setor privado, instituição técnica no Companhia Serviço IT e Timor-Leste. A reportagem não vai magno Inocêncio, Televisão Timor Post.